watu ia te oe lo mātou tua lo vi inga. E pa ia lava oe. O fai oe ma mea mātou te nonofo ai i lea tupulanga ma lea tupulanga. E li fai oe maunga i li fai e foi oe lea tu lau uma ma i li vavau se i o le whavavau. O e lava o lea tua. O le amatanga ma le ngataanga, o le alefa oe ma le omeka. O le mua, o le muli. Le tua whawhitaitele i lo wolofa tutu noa ma lo wolofa le whaatua o ia i o mātou tangata. Ua mātou taulia mai e le nei teimi o le nei tausanga. Le lia ua toi nei o seanga o na mātou whamanatuina leo le soifua mai o le pepe fou. Ia po le fio mai foi o le whaola, o le vesia. Fio mai e whaatino o le ngaluenga na whapena ona fina ngalo ile atua mo le tangata ola. O mātou whaftai atua ile nei e fiafi tama. Whaftai e tele a upu matala ele mwhaiona whaititi a ile alofa ma le angale leo lau fio ele lanu foi. Logo lofa le atua ni a mātou upu ma ni a mātou tala. Le anga oea o le atua o le alofa. Tumu e le alofa ma le alofa muti vale. Ma fuanga foi le lie o mawhaie ona e taitai mari soifua o si o mātou o tino ule nei afiafi. Mātou whaftai le atua i le anga le leo lau fio. O e lava na e mo au muli au, me se fo le nei aso i tiu te mawhaiva sa whenga i lau whanau. Ia o whanau fu isai tonu a o onga. Ia le ngata i leo le mātou malanga mai le amataino le tausanga si o mene nei aso. Ta maa whaftai atu i lau fio. Malo i lau fio i lau taitaina mamana i o mātou tangata. E uina mātou whale tonu i ono le tele o matangi ma wha ma mea o whapena ono lolo wā ele mātou savalinga le atua. Ia mātou te amene matari tonu le li ie o lo whapena lavona e whatautaia mea uma ili alofa o lau fio. Mea lewa mātou maua ili nei e fiafi ia lau fio ma whaftai o e tamaa. Whaftai li taulanga na e saunia mo i mātou e ala ia ki riso Yesu. Mātou whaftai e tua ili atua ili whaola ina i o mātou tangata e ala ili whaola tanga na saunia ki riso mo i mātou. Ala nei e fiafi ia mala watu ma le loto wha mau lalo i uluma tamaa. Ia fune nei e fiafi mo le whaataunu ina o porkalame e pia na maasani ai. Mala watu matu inatu le nei e fiafi i lau fio. Ia whapena ona lei oe mātou te mana o mia lava loa nganga pa ia. E whapena ona e taita ia mea uma lava. Le ngango lo iele ma malu ma le whaunga ia. E whapena ona maa ngā lurua tua le nei fiafi. Ia le ngata o le talatala noi lau fionga pa ia. Ia vea fo ili talatala noi lau upu e whaima whaamanuianga. Le ngata ia ma uanei e maisei lantou fo i o le mamalu fo le mātou o tunuu. O lo ma fai o na whalongolongo ma nei porkalame ia talo ia ngale leima whaamanuia ia ila tau whaamanuia le lau tele lo mātou o tunuu mai lava i monga tele ma monga maulunga si o lava ia mātou whanau le nei fiafi le atua ia ngale leile o fio i fo inisio lo pa ma ia whengai fo i maftiango le tino le nei fiafi ia mana tua ila tau le talo ia ele mana whaamalo lo o elo mātou tua Whamunia o auna lo whapena ona ngā lue i so se tovine ma so se e kalesia ua le tau suina le ipu vai o le ola. Ina ia ola te ngata ma ola o la tua nganga ma ia whapena ona maua seava noa e mātou te ulufale atua i le malo o umana e tāpena ina mo le tangata ola. Ta maa whaftai tele lava i lau fio. Lei whamanuia le ne fiafi, whamanuia le mātou po kalame, whamanuia fo i le Radio Samoa ia mas foi lau ona ia saua mātou ngā lulu ne fiafi. Ia ufo nei po kalame ia maulunga pelo vi inga lo mātou tua. Le al mātou titalo ia whatasi mai lau fio ono lo suafa Yesu wala awa tuai. Amene ma amene. Ia mātou foi le au whatalofa ne fiafi le ia foi man mamalo si o tātou wachunu. Ia whatalo whatui paanga e misi lantou o lo whaima fia foi ala tōru whaafonfonga mo tātou po kalame nei o tutu le Upega ile Loloto i vai aso taitasi
ia malo soifua malo foi le langi mai tanto tunu mai lava i au nga tofi le tua ia i so si to bine o lo fa penaona a lue foi ma au na tua ile tua mo le finangalo le ia me se le malo tanto tunu na yu tanto matua ia lo fai le fai vole tapua i matalo ia au fa pena foi ona lo fai va ia so tanto tunu i tute ma fai va e pe masani ai fa felo to le nefia file so fortanto le o Yesu ile malo tanto tunu malo soifua malo foi le folo manuia ia lo tanto o mai ile nei masina mulmulo tau sanga lo tau to ni vayaso ia tanto o tu le mol fama na tu no Christmas ia le tanto te ia la valanga le tu le soifua lauli le mo soifua maua ia mo feno fo e mai le tua ina ia fatino e pio tanto tiute mo tanto faiva ia o to fi tanto le tua tu no no fina ngalo le ngato to no e kalesia ia me se foi to no tanto ainga ma so se me lo fa pena ona tanto ngal luemo no pia ia tanto me le ia la vale tua ta lo fa to ile nganga fa lo alo ile ia fiafi fa ta lo fo ile sungale fa fenga ingal sungale te ta el por kalamni sunga ya poni fonti le fo mo ni ava no e toi fa no e tanto kalam fa ta lo fa sunga pasta ne fiafi malo so fu ile sunga fa fenga inga alo pasta alo la so fu lo sunga fenga inga malo le lui malo le au ne lia soi fa yom tiuten fenga yai atalo fa to fu ia o si ta tu no tu pu mai o le tu no ia malo tapo inga e le fu fiafi talo fa foi le sunga ya sau ta tu nga lu tu tolu ni fiafi vi ele tu malo la ma lo sunga tu la malo vi ele o il me o tiskilo ko ngale la ka lo fa ele le pukele ala si foi lo sunga le la sei pu sea pues o ku peng fa mo ngi o yang le la chai wa ele ai lo sunga tu la o le talong o ma tui pua ri pu foi le fa luong ka ka sang yo ngira lenga sai sunga ya sepi Paulo sa ele pu sa u mia foi nga foi shopping ela o sepi le pu a ngira kai o le mo na galong e kusa la o vale e kusa ma o mo fui ma sunga ya kupa fai o vale la kom ka wa ala e ko su kasi ma ko ka alongi o me lango foi kasi al puka o la sili fonti aielo ia e sawa le anga vale malo silo fui ia mo isi anga aielo ia o tapol me ko ia e para ia ko sai lo ma e foi la me ele sistema ko count back ringol count back e vai por ka denga malo pu mulia o ka kalanga e malo pe a fei ku sa le e fei ku ocupa lenga malo pu mulia ko e mamolo ko ale i pu ai lo lima kasi o kango lo lima kasi ya fa kai o la malo i lisinga vale ai o fango ngol o kom ka ale la ko vai ku le i sa ngonga le si vai fa no ko kari mai vo ile atang ko e sunga ya ku pelunga le maka fa mai seu kafianga vale vo ale la ke karu ke o la kari de la vole la pa kom ka wa le o la kari fa ku e o anga vale na fa pikoa le malo lo le o le tua foi le fai fa pikoa lo le anga vale no inga o le anga vale o le kunga le langi e lo mo le si ku o le unga langa kalo e malo o la ta alo malo la fa malo o le super something e di vola la mo foli pule o fo ya fui mo le onga si congratulations fui congratulations no sunga le fai de cari si cause size 2 ya sai fa sami mana yele ya o tu lo sunga tato porque la melnefia fi lo sunga po o lea le atatal noa lo zungtu ilangi le piliota le ta o le piliota o le file mu ya mal piliota lea o le va lea o fengenga e ta o le intertestament o le intertestament o le inga o le teimi lea mai le tusia malaki a nga e tusia o evangelia e matoli e vola e teleng fa pe mai o malaki le mateio ia si manatu mai
ele o mate yo mo tusi a fuatu yai mo tusi le e mea te o evangelia no mo tusi le tusi mareko wa ele fa fita le sinopotika po sinopia e o le ulia ngo paro mai o rio luka ma te yo ngo mai ngai ala awala fo mai tusi mareko loinga o malaki ya ngai ya mareko ia po fia lava la evangelia ta le vale ia ma o kantu malam lama le vo le tulanga o le tulanga o le teimile ia o le teimi ia o te loa ngai ta mo o le tulanga o le teimi o le filemu ia em kwale ia msisi o tatu malam lama po le ato no ale tulanga o le filemu le ia i le teimile ia au te loa masalo po si umanga tu le la sumo fo le pe fo isa ia pe isa visidi ia pe fo isa sulanga se so so ni mail va ngale ole fase la tu sanga le ole va malaki le perfetta mulmuli wa perfetta le malaki tu si stay mi po le ole falu o anga le fatu lu anga le falu o pc tu si el tu si nei e ma te le vo la tu si le oli o malaki o yo mateo ma me se americo ile lima se furu ma le lima AD. O luka na tusi le lima iwa AD. Ia pol tia foi. Ma tei o leono lima tia. E ma yala ia le vaa o tau sanganga. E se vai mea o le fase la. Pe isi siri le titi. Pe ia langa le fa ingoa lau skola o le 400 years of silent period. Ia pol tei mile o fili mu. Lolo ingala e pe o tau sanga ia vo le o fa ingoa ia lau skola matatu lau kesiano. O teimi tau sanga o le file mu ia o le visili po adi mena tutupu i le vale na momona watu le te sa no mai pe voice of visili pe isa fa popo i le vaenga le mete o le teimi o le file mu o le teimi o le file mu o se teimi foi le sa fa te unu ina i le tua ia le tulanga o le valo anga lana perfetta o Danielu o le tele o le teimi le o le teimi lo inga sanga lue ale tua sanga yoi ale tua i le whaatonu ina e maise lava o ana fuafuanga mana Paul Kalame e tu sai o lona nuu e maise ale perfetanga ale perfecta le o langa perfecta le o Danielu e winga i maa lo hoi o le apule ina le langi e maise fo le a kolone elo na nuu o Israel leo o matu Papelonia e le vea i Papelonia i tutonu o le piliota lea na paule malo le la vea i tono le piliota le o malo ia na iloa e Danielu le whamtale ino le miti fo le Nebukadnezar le whatangata pau malo ia maua i tutonu i wale o matu Papelonia paula malo ia o le fitu fulu le valu fulu tau sanga o le pulenga muli mo vaenga muli al pulenga me taim Persia me sea Persia ia o telo o le tele o le taimi le tutonu o le fase lau tau sanga le lau sangtu ilang o le timing a dominate penga tele ina pule ai ele malo ne eleni le lo langi ai mai se foi le kolone ai o le malo le tua i tu tonu o taimi e tatu te fa ingoina o taimi o le file mulo so ntu lang a le taimi le na mtua sili ona ali mai ai e le pulenga le malo le o eleni ya mantua foi la o malo ia te o superpower o matu Papelonia le superpower ia mantu vola ia walango i le pena mafu mai mela zungu ilang o no le miti al tatu tamo Nebukadnezar le miti a Nebukadnezar le ele fata ngata le e aulo na ulu si liva lon fata mo na lima o nga vai apa me mea o vai e u mea o tamai vai fi loi fata si le o mea male o mea ngai tu se tane lum tau pe lua salo ale fai pe fo e lufu lima tau le fasuma lima por tos fulu fo ia ngal fasuma ngai ele tala a toa a le tala o i le e fatino le tele o mea le tala le wingal fatangata ma salem fa fam tele ne se tasil mitia Nebukadnezar e sauta ni elu fam tala le tupu le wingal na miti o le ulu le fatangata o ia lava o lona malo o ia fo o ia fo le o le ulu ma le auro au isi malo e mulmul mai ia o malo me time Persia sa fatu ila loina Papelonia o i o malo le o le fata siliva ia mo na lima o le siliva represent me time Persia le siliva ia o me time Persia le foi ta ui el Danielu e valu na is fai puna na sa ui e pe o se mamoi e luo na seu
e mataulia la o seu i lua o ma o le fatau ia me tai persia le ma moelia ai o le o seu e lua ia o me tai persia famtalaina faingofia na o le vaenga na e ma ele le lo famtalaina no me langa tau uma le mele la tata noi a o le malolo tolu o nga vai apa me mea na o le volele o le prawns a o ia fo ia sau o ia o se a min o se OTA a min o le sorry o le fo e le ni le o famtalaina a e sau o ia o le oti e ye ona ni e lo na ni fo tasi i le va ona mata a o le fatusa le o alsana le sili le ni fo tasi le a matuli o le oti le na sawa nga i le mamoe le na uta wana neia le mamoe le luona seu sau mo pingi lo winga nga sau ia le oti le ia po eleni le tasi lo na seu le va mata o alsana le sili le sau pingi le mamoe le luona seu me ta impersia ia ai pule loia alsana le sili la le tula i mai o se tai la titi matau tia le toa, matau tia le atamai, matau tia le malosi. A lo whamtala ina mai le tani e luna e valu lona whai upa sufuma lima lo suma lua. Le oso wha ia e le oti lea, o le mamoe lea e lua na nifo. Ma whaato i lalo ai, lo inga la e leni lea. E le lo songtu i lagi, so tanga whai tau atu. Na e sao noa mai lola ia lea i le vaenga, le introduction po le whamtala ina le whamtanga o le ta upu. O ta nelu e valu a lona fai upu e lima. Fai upu e lima. Su lima e o lusuma le lua. Su lima e lusuma le lua. E papelon fai tawina. Na ulo fo il falinga o lava ta nelu na su e fo i le winga. Fa auto fo i o tu mai o luma le tasi o tino mai e pese i stangata. Na ula ngona fo i le leo tangata le vana wai. I ulai wa vala au o fa peane ka piri e lui se i mei manga i lalo le whamtalaina o le whamtalanga o le tāwaenga le i lalo i le surmaleiva. Fa mai uia whapea mai fo i whauta mai o te whailo atu i atu e me tu tupu i o na po e tau whai uai le to sa a wa o na po ua tuupo ina e o ai i le unga. O le mamo e poa na e iloa ua iai ni fo e lua o tupu ia o me tai perisia o le oti tau fulfulua foi. O le tupu lea ia po o le oti o le malo leo e leni. Whamai o le tupu lea o iavana o le si ngonga e leni. A o le nifo tele o i le va o na mata. Arsana le sili lea, ele o ka ua mailingo arsana le sili whamai o le tupu mua lea. Mai lea lusu malu, wa ngau fo i le na nifo. A ua tutu mai ai isi, nifo e wha e suyai. E tutu mai ai malo e wha mai i le atunu. Ai le o iai lona malosi. No inga la le fatau le mele no whamtala ina tua ngela o zontu ilang. E lelo sa no mai nga whaawa wele o le whamtala nga lang o meing tu tupu o te fi whaawa wa toi fo le le. Malo, le o le vaenga fo le sirio na o le mana i le tatala no nga le fase lau tau sanga. O le fase lau tau sanga ele o se mea lai titi. E umi. Ai o le fo o tanto o tatala no o le fase lau tau sanga o filemu po le science. Tu sa ua o le winga fo ile tau titulanga tu sa ua le ngana mai le atua awa sa fa ngai le atua na ona perfecta pila ona sa wa uma ya malaki yo pi o i perfecta ya wala mai ile me fina ngalo ile atua molo no e fo ninga mai le fase la tau sanga o filemu fase la tau sanga o fatatalinga 400 years of waiting fo ile wa fatali tanga ya mol mesia o le tifo la me o te tonu o le tupu i le vaenga le lo sunga poni o le fase lau tau sanga fo i leo question fesili tangata wa fesili tangata wa fo wala boleto yese se leo se perfecta to fa longo i tangata le no tu o la masa ili iyo awai o pe o le vaenga mana ile le to va to le fesili lo sunga poni fo i le vaenga le ile fo ile la tonu le winga o le fase lau tau sanga o le filemu. Me ka o le filemu. Me se alu po le filemu. Yo, me se alu po le filemu. Ona la, e alanga mana, ia le te whafisile tu whapena. Walanga i umorofa i tau le malaki. O lo wheneng fo. E misi a koa la le, e misi a toa la le whai tau tanga tele mele le fase lau lea.
Ke lo to telefon tanga tele ma vale. Wala ngala fa pe fela me uso mo yele fa se laule. A foi men tupo. Iyo ai mana ia lo sile tu atu lo sunga pastor ki sa ngoi po le atonu wale winga. O le fase lau tau sanga o le filemu. Ia po le 400 years o le silence. Lau zonga tu lang. Nana sa no mai nei le simeta ua tele. Fo ilea eleva pe a o le uta o le filemu. Mata o le la le filemu. O le le toinga ngana mai lea o le fofonga o le tua i se tangata. Po se perfecta. O le wing tonu anga o le filemu means God is silence. Ele o le lalolangi ma le vevesi lalolangi. Le ai. Ua ngungu po ua le toe sa noa mai le tua. I le periota lea. La ringa o le toe au maia se fe au. O le filemu lea. Ai mata ulia. Ai le i wha pēna malo lo ai le tua. I le wha ua wina o lana Paul Kalame mo lona o Israel. E filemu la le tua o le se leo. Le wingi tono anga le silent. A o le wha ua wina pe o le Paul Kalame le tua. O la lavae. Ele i se filemu o le o Israel. A kongu fo inga yengi filemu. A ele o ni filemu e pe o na yele filemu moni a ili taimi o le millennium. Taimi o le malo le fia o i Israel mea ta o le real peace. O le shalom. O le peace. Pa filemu. A le mele sa Israel ul valea. Ele i ai se meta o se filemu. A le pe o le la tal noa toi. Ele mafu anga ele untafa pe. Ele i se filemu o Israel. Wa. A le no feita wina le maulea neila zungtu ilangi. Ina woti alsana le sili le. Se o tila titi tele utu ila loai ia kuresa man whainga malo ile malo me taimperisia tula i mai alsana le sili o stanga tala i titi tele. O na ia vai ina ile o lona malo i vai ngai wha. Wa lena u ta uana nei. Ala zungtu ilangi. Ili fai upo e lusful ma le lua. Fa mai e tutu mai malo e wha. Mai le atunu. Mai le atunu. Ai le o iai lona malosi. Mai le nifo le tasi loinga. Wa oti alsana le sili li tau. Ta mai si na oti le mai. Mai si na oti le tau. Ai tula i mai eia na taitai. O le vai na leo malo e wha. O le lolangi. O le feio lea po o le manuia lea o le. Tula i mai fo alsana le sili. O le oti e leise si successa. E leise si e wha ua wina. Na oti e tula le wha fo sei. Ai tula i mai loan taitai au ia. Fina ulo po ai e successa. Po ai e taitai. Mela le na leina vai ina. Ia u levan silfia le tua fua le valo ia mai etani el. O levan ai loa. Levan silfia perfecta. Levan silfia le tua le meo le atupu. O le vai le uli ila ia. I vai ngai fa. Tai ia ale li le alsana sili. O tangata ngo ia antipa. Na aluanga o ia lena na tupu ia i eleni. O asia le titi anga ia Makitonia. Sa alu el tangata ngo ia Kasatina. O suria nga il pito ilunga, i papelonia na alu el tangata no ia Seleukusa. Mai tau maile ngole o Seleukusa. Ngo tau ale lela tata o so el tato tau pulanga i leana sau el tangata leana alu tono Jerusalema ma fai mai o i o le keriso le ata o le. O le pito lai lano. Na tu lai mai el tangata i eko pito lea. Tangata ngo ia Potolemi. O tai lai e fa. Makauria la me lau sungtu ilangi alanga o tau el tata o el vanga lea. E whāwaenga, ai o ngā tutonu ela ule el paia. E o ngā tutonu wai isa la elu. A o leo lia, o le la whaela ko kaua. Ai makaulia, o tutonu o le teimi lea, po le tolu ono, PC, tolu fitu, teimi o tu lai mei e leni, o to ilalo perisia. A o tonu o le teimi lea tau tano, le teimi lea o le pilio tolu file mu. Whailoa tau ala ulia, e whaela si malo losi ala ulia e lunga. A makaulia a kolosi mai le si e kauma i e a whai ngā tangata Israel. E a whai nei le ngata, e a whai nei le. E le whiwhewe o tangata emotionally. Fo lele o tūlanga e whioti e fo i altelo tangata isi taimi me wapenga. E fo le fitalanga wape e awe wha maalosi e lauli ia isi tangata o le malo. E pe a tau wha alawa ia latu tangata o le whiwhewe ma le mātitau ngā o le nu o le tua. E le ise file mu. Pingi le la uli ia mesa le li le lu. Pingi le si piko le anga vale mal kau. Ia pule e lo la uli ia ko koe lo nga alunga malala. A ko losi la uli e fai la tau. E a fai na le la uli ele o le atua. Le la uli ele o Abrahamo ma le nu o le atua.
le tanielu e valu fa upo e valu na le pea lena o faita wina nei fa mai ua tupua e foi ai tu tonu tangata la le leo te whaitu ai tangata le mai le malo le lungo au se le kusa le ai tupu mai le tangata le la o faita wina tunga le mta upo e valu lono fa upo iwa fa mai ua tupua e foi ai tu tonu o le tasi o i la tou e tofa ua tupu e ai le tasi nifo laititi a little horn fa mai ua tupu tele lava o ia i le tu i tonga ma kaulela le tu i tonga o lalo mo winga waru i lalo ia masa sae e winga la uli ia lena na tele ngatau ma le tangata le lunga le sel kusa ia a toa ma le nu matango fie ma te rela sumtu ilang na oti sel kusa ai so o mai isi tupu e tolu pe fa ai saulol tangata le ngo ia anetioka epifania le ele ni folea ko leo le ka leo le mangu ai na ta leo le o meka o le mangu ai mua le ta o tanielu o le tangata tonu ale o le ni fola titi a sina fam talanga fo e winga i malo e lo sumtu ilang sa malo ia te lole o tele no fatu a le tamai ni fo o ta o le tupu le tula i mai i le malo i matu mai malo ni fa o le matu le na fa mai o le tangata ngoia Antioch Epifania le fa sa te umfaile nei tupu a mioleanga e fa o atu lona malo anai i le lalo e kava me uma il tausanga tasio no valu PC ringa o le ata o le tangata nei mana e pulea me uma ai maisia sa after le tangata lea mo tonu o le ai pa ia na le tau male malo le lalo i ai kupitu ai latu faya ina mai ai ona wa au ye maroma te mila le fo wa sau roma ile sin sau roma au male malo le tangata le pito i lalo le e kupito e o so fa ia tu le lunga lalo au malo si mai lalo onga o lago ye roma ai ina wa fo i lale tupu leo Antioch Epifania le tausanga tasiono fitu na to fo ia isuria ina wa faya ina le tawale ai la koi waika o posa sao ilo ngaika ia Israel ia Judea afea elo Jerusalema mai fa umatia ma fasioti tangata ese ova mo se fululu afe tangata ngai fasia mai tonu le ai le folele o le fam tala ina tunga le mean a mata mai ai ia le tulanga le tulai mai o le tangata le Antioch Epifania wa uma no valo ia tanielu o le mea le afea le tangata le o le mele lena toe valu ia ina e Yesu le Mateo e lusu mal falo no foi pois fuma le lima lo sunga tuilangi langa e matanga me al tangata le na fai langa nga uma na fai le tau sanga le tasi on fitu na fo ila ia lea i lunga i Suria ai na toe fo i mai ai tu tonu al tau sanga la vale tasi ile ai o Jerusalem mai fai alo me matanga la vale umo fala watua ole le tanielu e iva no fai upo e lusu mal fa la sunga atu ilangi le la fai tawina na sa no mele fai upo e lusu mal fa o le upo fa pe wa to fai na vai sa fitu lusu mal fitu e fa pe na te fa tu ma wina fo ile fe ngai tangata to tele ile vai aso e tasi o le vai luanga limu fo ile vai aso na te fa ngatai le tau langa a toa ma le mea foa i fuaina. E fo i le tu o le malu. Mea i no sia e whaatafu nei nai. Se ia o i le unga o le mea ua tu pule iai. Ma ua whaoo i le nate whaatafu nei na. Po le mea e matanga e mea o me matanga la whea tangata lea. Lena toe valo ia mai Yesu i le Mateo lusu ma whawha i po suma lima. O mea i no sia ma whaatafu nei na. Le whaapunga lea. Ai sa, o mea matanga sa whael tangata lea lau sunga tuilai. Sa ia to e foi mai tau sanga lava le tasi ono fitu. Ave ese tu ngā moli auro mai o lātou tūlanga. Ta lepe le lau le whalao le lei. Fuli le ale tale e su sonu ai mea manongi. Sa ia ta fia foi whai ngā taulanga ale nuu mai e fasio tia le to tele o tangata. O le mea sile na leanga na whai e ta ile ami o leanga. O Antioch Epifania, le ata o le Antikeriso. O lona au mai leo pua ama me le tu tonu le malu le tua. Ma fae le fata fai taulanga. Ma o si e taulanga i tua o eleni.
Le la te mai tau mai me tu tupu tu tonu ole taimi le fa mo taimi ole file mu lo so tu na ele ma se ele file mu tele wo o tu lava le tau sanga ta siono lua pisi o tu la ia ile nei tangata ani tioka langa o le o lima ngi tau sanga pule le tangata ai o tau sanga ta siono lua pisi ai tu la ile tangata mfa pe o ia le o le mesia o lo fatali Israel mai ia faia i lo malono no fali i le manu maru o le ata tonua o le monfe ai aman taulela o le toe valu ia Yesu a nga i le luma na i fa upunga ia lo no winga lo song tuilang i le ata o le monfe ai na tu la i mai i le taimile ai fo i le ata o le monfe ai o lo la fo ia a nga i luma na ai fo i le ata na tangia mai o le monfe ai ele taimi fo o Roma ia msalo se umonta atal noila ia la song tuila mana le mele o lobo tonu la usauranga pasta ile tangata leo Antioka Epifania so le la o fa tanto o fa tanto tunu o wai o le piforinga mai o kwa mang fi ai tangata i mea na te faia o foi lai ma te le foi le se mo makulo fisili pe fa mata e tutusa le tangata leo Epifania mal man fi ai foi le luma le valo ia Yesu i masawanga sawa wan nalana mare tere o situ nalana sa no ai Yesu i upuia o kusanga quote pento ta o Yesu ia upuia mal tu setane lu ale no foi tau manga tu selu o upuia sa no ai Yesu i lana valo anga le me ole a o ia Yerusalem i le luma o pufo ia le no foi tane o le ata ole matole ata o man fi ai lo zungu ila ele fa penga se tasi se tangata ele na se tangata sto tasi le ole malo me venga lenga ka mai manguhia o manguia ole oki ole fa tau ia eleni ole mamoe lenga ka mo mai luongo se ole mamoe e fa ka ia me tai persia e luongo se winga ole manu fe ai ole malo luinga ole malo ai ai lon tai pe ya alzana city ole mang ai ai morseu ole ale winga morseu ole kai malosi nang ole winga ole seu ole horn means power means mighty winga ole malosi ai maria lo situ langi fa mal mai vanga le lango ile na tangia e tu so male valo anga atan yelu il me ta ole tangata le na te fa tafuna ina malu le mo muatu pu i te usanga le tasi ono fitu pc ile tangata le sa o mai tonu vaenga ye fa eleni ole tu sai tolu ava o le manfi ai o le tetel tonu au ye ai menta o taimi ma vaenga o le vaenga momua o le ata o le manfi ai na vaia e le tangata na vaia lona tino o ai o le tangata tonu ale ngo ia Epifania ani tioka Epifania loinga o le tangata na sau o folele o nei lolo na tino na sau alu tonu le malu fai ai me le anga mam o le si vaenga o le monfi ai la le tala no ai Ioane le tala no ai Ioane le tusi e whalinga e le tala no tele Ioane langa ele iola Ioane i le taimi le o Daniel ma le taimi le o eleni o le ata le ilo Ioane tala no sa o ai Ioane na ame fo ye le tu le whalinga winga le mele ta ole antichrist pole peace pole monfi ai pole antichrist ole fe au na ave ia Ioane o le ata wana o se o le ingoa o le tangata le lai mo mai il temi o Roma le ala winga lo vamtalanga ai fai tau nel tu se whalinga fai mai o le atuanga o lona ingoa o le ono do inga la e sau mai le ingoa o le tangata fo ilea o fo ile ingoa o le tei Roma Nero a whaali liu whai numera ia le ingoa lea o Kaisa Nero e ono ia lon pe ho mo me le ngana Roma e ngo fai ngumela Kaisa a fa li liula fa fikas po fa fai ngumela ia le winga o le ngo Nero Kaisa e ono lo winga la e sale le akon mang fi ai nga ave ata ni le nga tino mai i kongol piriota le tata noi ese le ata o man fi ai nga ave ya Ioane langa nga ola Ioane tonu al taimi o le leanga ma le sawa o Roma pa mai le o le atoanga o lona ingoa o le ono nga fo koi fai lo e ngale
ai e fanga uma me ia nga ele me mo ia le la sauli o le lumanga ila ia ma ko le la mo me lu tanga monia Antioka Epifania lua o nga se fai ngumera ole maka ole maka ale monfe ai ale me mo ia le si le fi Yesu le ngwalu Yesu o le yo o mai lulu manai ele ngata la e tu fata si u mai a meia o le tangata usala le la ko mo ko ngu mai ka la sa ka il malo o le wingo lo nei ngoa pe o le fulfillment le po le ku fa ka singa le ale ngata fo le they will come as a mighty force la o mai pe se one world government o se malo tu mai o le am wasilo malo e sa ula fo le tangata e long tai tai e yai malo la kele malo ingele kasi se mang fe ai ele kasi malo e pe ko Roma kasi a Roma al mele la yai e denga kasi se malo la o mai mulmuli kai mi leva lu Yesu o ma kele mangu ya la o le se senga la nga maluma nai o yo mi mal to nai leva lu Yesu e fo te mi o la tu pol mele ole fa taf nei na o le mai o le me inu si e fa taf nei na isa le ka ku ke va vai ile e ata le malo le man ai mal tangata le ta tu le lopo e sa lumana e fai ale mele tasi ole alu i Jerusalem e le mal malu le atu fai longo fo mai o yo antikristo lono fai longa ia ma fosi lolanga amima e fai fo matanga te ia ole ate tonu ale le no al mele le fai Antioka Epifania le afo se nga mal men fai tangata le niro i lona sa wa fo i malona manao ina ia fai o ie pio se tu wa fai tau fo le tala tangata le winga tangata le niro le kaisa Roma sai nga vai tai nga manga o io le tu e fo ma ku ia e fa penga ko ma fo la kale la sa lu mana lo inga e ile so tanga there is a connection alanga o le me fa solo ana me le tu ia ia su etato mai ilo le ile fa penga motul fa solo ngol tala fa solo pito ma tu fa solo ngai le tu ana me o mata nielu sau yo anele apostolo te mi Roma ya le la o tu mai o nga Yesu ka un fa ka li molumna so ole ala o sau no lo sunga pasta e a foila e le connection le mang fe aile kusanga valo ia mai me o me kai pe ngi me pe o niatata pe like shadows me nga kupu mo ai ole me muli ale ole me ma ka kia la me le sa muli me la vala ne ka ole le fa tu se el tu se fa linga fa mai e le fiola ila se sia so yo la sa wor kamale aja 3.5 years kon mo af ko sang muli ko silinga ya kai mi pik silinga me le fiola aja si lungo la le ele fa tanganga le la ave le tu le pule na te fai ai ia fa msnonga me se ole te fai fa li liwangi u fai ka se la el mesia o ma na ia lo fa matala ino le o wai pe no va tu lo fsili mo mua pole atonu ale wingo le o tausanga ye fa se la o file mu ale la wo sauno le ila le fa pe la il ma fa fo le fa pe o il tausanga file mu e mo ile o to sauno le tu o le o mo perfect wingo ma file mu o silent le tu o le to a wingo fe perfect ala la ve fenga le tu le malo lo le tu atato au mo foi la ile pe vola na esa no i atu no i malo e lo malo lo fo o la vai kusanga nga fa ingoa fa penga o tausanga file mu o me foi le man ia me lo tato le no ina ia ese mo tato ma fa pe o ia le lo foi coma tato malo lo io e pule ka kala nga me fai ele ia lo vinga nga na langa ole tu fo ile o se tu fo ile fa pe ngati tu la fo ise me fa pe ia la ku ko ko e faile me lo to tanga te fa se lo to sanga le faile no Israel te tonula e ma nei le me lo e fa metala ina va te fo la fa o lo fa metala ina o me ia lo sunga poni ia mo le fa fonga fo tanto o fa fonga ma tanto o e fo yo lo wa e o moni lava e fou fa longo le tapu le fa se lo to sang file mu Wai elo yesi tu si vole kilkilo ko na fionga le fa pe oila la fa taula le mele le ka ngo mai langa o me pe ola mai fa symbolic fo ngale nga ta no fo ngale alanga o le me moni Wai e pa le mele malam la mai o molo
malaki. Ia. Ia so mai lo matayo. Ia ma o ma lela ko kianga e fo ke mo ki simasi wa isi me pa e fo le te mi nga mo mai la yo ane ia ma nga ia le nga leng sa yo ane ia ko sa lo le mo Yesu. Ana baptiso. Asi sa no lo sunga te fa o le fa mata lai no le ba nga le fa. E ili si va nga ta wa ta te wale ka kan ngola i me ka ka o sa o se me ya fia le le ya Israel u tanga te amisa i ta i va nga le. E le va nga ta o le for sale mo le sa tu kaio. Wa fo le lo te mi tonu ai. E man te le fo la. O le sistema Israel u o le te mi ai tu o le manu manu. E fo a activate ai pe nga lulu ai le au sa le vi a le se pe fo la te mingi e le se manu manu wala ia ma se fa nga ka ulanga ko fa ia fa ia ka ulanga ka ke longa inga se me vo su sungo manu ma o le system la nga o le system ka o le temple system o le system na fa vai na fa mai le tu ala tu la fono tu ia mo se fa nga inga ile tu ai ngo sa le vi e fa ia la le fa vale ta ulanga e o sta ulanga ai ina ua foi mai le ta fanga i Papelonia la sum foi kiki anga i history foi mai ta fanga i Papelonia sa mana o mia le toi fia foi le fa le o le fanga le po le system le awa sa tale peina le mal ne kanesa mal von fai sol mona lima valuono PC ia mal me utu sa le tau nu u se le lo sum tu langi tau fanga le sa tu tau fanga system mo ia ngo fai ngo fai se pa peru mal fo a ole to tusa ole to mau le fa vai ma le malu ma le mata u tanga sa e mo langa wo ka ka ngai le ngai ta fanga ole lo era kole e wa kuisi o ka kan fa kering fa nga we ole ko mo ale mesa e mo e o ma yala i de piliota o le file mo e le o to ele le lava le system le fa sa le vi fa sta langa me ko le priesthood system o le la, i kongora le vai te mile, sa tula i mai ia se whainga fau on le new system. Whai ai tu tono danga tiu te, uni vaenga se lua e tau o, e la tu te vai ia mea tau tu la fono, e mesa mea kau whainga lotu, mea kau le social, fo le development o tangata, o kulupu le tau o le au wharsei, o kulupu e tau le au wharsei, ma le au sa tu kaio, mo meo sectors, al kulupu le au wharsei, e ngafa ma le vaenga o mea tau polokiki, tu la fono, ia la forsaio ia ai te le fo le la tu sa me tau whainga lotu wale wingo le forsaio ole tu eseina tu eseina mai e fa mai si vam talanga ole mana tu o tangata ala forsaio tu ese mai ma la tu mo le tu separate for God they are holy ai vo ni stel to lunga sa mana tu ni skola va pe ole wingo tu ese le forsaio o le tuu ese ina mai ina ia faa ese mai mea uma faa e leni maka rea hole kakanua wa kaumwhai e lengi inga ia faa e lengi uma mea uma nga ngana nga nuu walanga o la ua pule e lengi ili teimi lea ia o lo wingala ia tu ese ina mai ia la tau ina ne ia fia mai ile mea tau faa e leni ia ina ia aua lava le ia faina la to o tangata pa ia chius o la ko ngam ko la ko ko ngunga o le la to fainga taulanga o le mea na mai le tua o foi la me ka taulanga o le mea fa le tua e le sui ese ma ka la le ke lo penga taua ngele lisi o me ngo fa to ngele si me ngo fa el tangata le Antioch Epifani ngo sau na tau fia le toe whaia ngiu staulanga o taulanga. Ta awhi whainga taulanga, wa kolosi se foi le system leo o le au whai taulanga me whapea. Me renga ngā linga liu lau le ia whaia sectors i e lua. Ia. O le sa vela nei kulupu se vaenga sa wha solo ina, le kulupu lava leo le whareseo, na matua malosi, pule, ne tūlanga o me tau porkiki, mo me tau soifuanga lau teli. Ia whapopofo i malosi o pulenga me tau whainga lotu. O le si tu, o lau sa kaio. Sa kaio le si tu, sa tele la tu a fia, malvanga la sa tele le a fia mai, na a fia penga influence i tangata e leni, i le pulenga al tangata leo se le kusa o suria, denga sa waia Epifania, lenga unta taua nei ma le kulupula nei la zongu tuilan, sa tu lai whaatasi mai lava, i te mina tu la i mai e fo il kulupu lau forseo tau tonu al vai te mire po le tasi ono 5 PC ma o ni tangata sa tutupu e ai o ni tangata
tolua tangata ia ke le kongo vanga la le au satu kaio Saturdays e kau ese le kiki foi la ia ala tu tel tonunga ona tele la tu afianga mai me fa eleni foi le ia tale o se kusa se tasilo te tai alsana sili sa e pule ina le tu matu le tata noia nei o lalo lante te ina miolanga le na sawel tangata le anitioka epifania le tau sanga le vale tasi fituli mapisi ia mal tasi ono tolu tau sanga la le na faia ina ai ia si o el ta fam talanga ina ua tula i mai le vaenga au meke pin po au meke pins ai o le mela la sung tu lang ia lang fam talanga vanga le ia saila se fete inga kulupu ye lua pi wo yesi si kai pi fo le se fole fongo e ile tu ngai ma ko le ka fo si malo si o au for sayo ala sa tu kayonge o langa esa me e karikongo ai e ke vai fo tono tu spa ia lo zungo tu lang e lo ai tu tonu te no Yesu le e ka ye yo le senga o le au ia sa e la vale inga o la vete me Yesu o nisi o me sa no a Yesu e tu si evangelia se pisa fa te tau pesa pe na ma fa ma ite ina Yesu na fa punga ia ona na i lore fete na inga le va for say o bla usa kai na sa fe siringia Yesu po sa pisa fe siringia te o tele tangata ia Yesu po fea se kulupu ia e ave elana e ave elanga support malan fa mo se o foi tau atuale luka le lo se furu lo sung pe fenga foi tau mai fa mo la sung le luka e fa taula i meio fa poiponga ma to le fa o ko lu ka luka e lo se furu lo foi pe lu su mo fitu fa mo la sung tila au ta fia tu pe fa longo tu o la vanna lu su fitu anga ile fa fitu ia o mai ia te ia isi o le au satu kai o e ta ofi le aise to tu o la to fasili mai ia te ia o fa pe mai le wa oe o tusi mai mo se ia te mato pe a fai oti le uso le tastangata o faila nava a oti ia ele aisa na fanau ia fai a valo na uso ile fafine ina ia tupu ai se ngafa o na uso ia e to fitu le uso ia e to fitu le uso na fai a vale o matua o oti ele aisa na fanau na fai a vale le fafine o leo pito ane iai o oti foi o ia ele aisa na fanau o fai a va foi ai lona tolu o fape foi o ilona to fitu o lato oti o le ai ni lato fanau ai mulia e oti foi le fafine a o foi ile toitu o ai so lanto e ana le aba a wana fai ava ai le to fitu o le tali atu leo Yesu o fape atu ia te ilanto o tangata o leo langa nei o fai ava ma nofo tane ilanto a o le taua ngā ina ia maua e ilanto leo langa ma le toitu mai o e uoti la zumtulang ola mala nga mange ma taurela o il mele ma kaurela la usat kayo e kan kongul koiku a la ulia lo forsayo ele kan kongul toitu il me le resurrect ol tangata o ila le finga oitam a le finga ul me ka foi le nga ngofo le finge mal kamalo a wokil kamalo ai isi uso e ko ongole o como lo le wok famile fa fela pe fa solo inga y el fingen ko fiku ai fa solo inga fa solo pulu inga lo mo inga ko fiku le famile decir mo le vai o me finga o el finga o ya kulupu ya o ka me su e kama ye against kai pe kai pe o malo ye sa mo o li ko malo mo li ko ngai se le o nga o si me finga o ya finga o kama ye famile a ola ko ku mai la ia o fela ko fiku le ko ru mo ia o ko ru mo ia al fin o lo mo ku si vai ai feli me Yesu sole se a vai kali ke akape vai kali Yesu mai inga fo le il mena le uli ia fo le tu la mole o mo kwa fo le fica wa e ka we mis ar ke le la influenza e lengi le si la picola ko le vo ia ka ko punga mo foi ka o ka elenisi o ka lengi
ia mga kaya o ngofo koko kusala o intermarriage ai mo wai ka e lenga fingau ke mi fo ki a kongo ko fiku lenga na fai ki a kongo ko fiku kusenga luenga ka o fiku o misa fingi elengisi mo fingi ukaya o i kongo ale ko ponga mai ai ngo speedy la bodi yo fa kanga kama ia elengi o mai kongo mala ko me vale ia vangela fa funga nga samo o tu la i mai la ole o le fisili la so tu la ke o pisi me fisa ngoi si fa kule mai nei sa mai o le mai so mai ke lola fai nga al tangata le epifania e masale fiku ka usanga nga rain ai le a foile nga kale ai fa pe ai nga wo ol te mi lole ke mi le ka usanga le nga ko ngai ba fek le kasion kolu kasion lua le nga ko kasion lua pc o kelea inga le mafo fau me tangata o fa mai o yo mesia o yo Christ ia a wo olo inga lo langa ke long kula e mai lole tu o ka fa so fiki wala valor ke mi o laulia la saulole tu la i mai lole le ke mi kongo le vai au ainga ka au make pins o i foi la le ngofi mai ai ma ia maroma i Roma i tonu ole famtalanga la le ole melo suntilang sa tele la fi ole malo yuta ia po Israel i whainga wha papelonia taluona ta whenga sa li lolo la tau fo le la tau nga nuu me uma whapena i le vai teimi le tele e o mai i le teimi lea ole a fo i ole teimi ole file mu ia ma le uo o mai lava inga matua tele ia le winga whapau matulanga o me na a mata mai ai le teimi le a fianga o tangata Israel tangata Iuteia mai tūmanga whapapelonia so mai ai le tele o malo e o meala i le malo neo ele ni lau sungtuila o te le a fianga o tangata o le lau sisi la tu le tua o lava le teimi o te tau wai onga faise fofuanga e la le au ainga ta o le au meke pinte sau mai le tu ainga le o sa le vi o le au ainga lea sa fa poto le au so to fitu le au ainga le au meke pinse ta ulisi ngo le au fo le matatia le au matatia ainga au ainga le fa poto le vai nga au le ami e solo te e atu le pulenga le utu la i me femo le mesia sa i uai ina faia la se taua o le taua lea lau zonga tu lang ile mana o le tua malona ma teu tia o le malo le tu le ole fai la tu fai o se malo e malosi tele mea tau a le au ainga le au o fo le au meke pinjia po le au ainga le ole au staulang ele ini mea ele untangata kolengi ele well equipped me kaua aina fata stasi to tele la tu na langolngoina o vai tu langa le o ele malu lau zonga tu lang o al tu langa fai e lo le taua ai na fe soani mai la i Roma ile tawala makola ilo in mai makola fo ilo zong tuila ole fainga le tu sa fai maloni fa tu la papelonia o atu ia Persia fa umatia fa tu ilalo tu po fo i kuresa lo tu fo le asana sili na tofi fo ele tu ala tu fa tu ilalo le malo kuresa me tai Persia ai sifia sana sili e te tau fu ila na afia Roma ko yo Roma o mo meo a fo yo o laloi i lo fi vaema o le u mea e tau fu ngai se afia ngo Roma e se te mi ka wing of ngo fi mai Roma i tonu i sa Roma fo swani i au make pins fatu ila lo le lile fa ya inolo fo ilo ma te ulela le u so swani mai Roma i manu malo ai manu ese ai il tangata le mai le mesa ia fa ia mal matanga ona me in fai manu malo ai ia e ta o le manu malo tangata Iuteia ai na te lele so swani ai a Roma o me tau o me na le na mafu na fa tupu le tau ai na fa ma itele au ainga le au meke pinsa ia o le mela o tupu lo zungtu lang e mali la le men tupu ba vai tau ele il tal va sol pito wo nei la ia to e fo i lo Roma al mela o tupu tono la wainga ia o to e tupu e lola le meta au
o le fo le Civil War wa toe taua ia le vao tangata ia ai misia wa tula i mai lisi vaenga o le ausolea wa lango ia la le tu leo elen ma tangata ia ua le alama e a whaino la tu ma fau i mea elen ai au isi tangata lisi a ausolea vaenga le ausolea la meki pins e au atu i vaenga la forsaio ia nga fo ia le ungol meren tatal no pe o koe kaualea le au sa tu kaio ma lau forsaio o le mea lana tuputu i langi ngā lengo mai a Roma ma mongo mai tono la tō vai mo la tō tino a tō filo kongu le koe wesi. O ngā ua tapa i ele au fariseio, po lisi pito lea i a Roma, e fe soa ni mai. Langa o lea wa makanga, ngā whaia ina le taua lea meka o le Civil War po koe kawala ko. O le o mai ngā la ngā Roma mai i e soangi mai i le Civil War lea. Il tapa ia o fariseio. Me foi ngai ale ngale le ia le va Roma o mal temu Yesu ele le ia le va Roma ma le fariseio. O mai lo Roma. Faso soani. Fix lo fa fica uli wo fix fa fica. Fa ravela. Le ko fo ila Roma. O ngo fo lo Roma. Su e mai se au ainga va ia lo ma pulea ma va ia Jerusalem. Lenga elisi au ainga ngale te uli ngonga nga tofi mo mua na te va ia le pito lunga i Perisia le melenga i le malo la ulia la sele ukusa la vea mai malalo i Jerusalema ile au ainga o ngale te au le ngo le si au ainga ai ngo mai Roman to evesi ai tu ile au ainga au sa herota le la o mal te Yesu o le au ainga le na sa pule ai ma va ia i lalo pe o la ko nganga fai ma fo le they look after this land Jerusalem and Syria on a behalf of Roman o Roma pule au la wainga le au Herod le la ke running me mama fai me uma le ala so kanga au forsaio e o marka me Yesu le ke le va la ulia wa ko ke lo kusi upu mo la o le forsaio de ka so ka e o al teminga fasioti Yesu o le va le e fa le ya fia ke le au sa kaio no kama ye pe o le ku ngai le lisi piko ma na ia ma no lava le sunga le fa fenga inga mo le famtalaina fo ta tamta upu ne fia tele me ma na yele we sauno ile sunga pasta o le sil fa fo ta to no yele ona tau pe vona va tu famtalanga mo ile tele yo tau fo le nei po le nei tau po le fa se lo tu sanga file mu ina im fa no fo malam la ma fo tato fa fonga le o fa pe o malolo ile tua ma malolo le tua kalame e fa penga fo ila me o lo supu fo tono le no Israel le fa ile fo e sauno ile o fa penga o nga malolo e fo nga relax tangata pe o le manatu fo nga lo tato ile tato fo tau la fa penga le fiunga le e se fo ia le talo no o po la tu ye ai ile tulanga le i pe ona e sauno ile vaenga le e winga le tangata le o fo yo Antioka Epifania so o le matautia la o tangata le o Antioka Epifania ma mea na ye faia fo le tulanga ma makanga yo le matautia o tangata al fa tonuina le o valo anga na faia e fo itaniet faia taniet ile tangata le wai o le sunga me manga ye lo ka kalango fo wai ile nganga le o le fo le manfi ai pilanga Samoa ele tasi ele fa pe ngoko kasi tanga te fa pe tu so fa tu so honga le to tele ya like a shadow pe se ata o me mo il la o tatu le lo o Samoa fo me fa ia tanga te me matanga ya asili la onga esili le matanga ma le anga o me la fa ia ele kamale mulmuli mai le ile tu se falinga ile todo mo la fta sanga ho ile mulmuli ele o se ale o ai fa longo fo ima e me ina sa no fo winga tanga tele fani ale ele ku mama ingol mo ko fangi on mo ko ivo na tanga tama ma tele fa le tonu fo ile e ma na yela lo sunga pasta pe mfinga sa no ile va inga le wai il tu se malaki na il fa punga nga le mta pe fa le to foi to sa elia ai wai o le lawa wa bo silent ile tu o silent ne o le to is perfect ya ai
e pe o le kaiminga o lovo ka penga ia tangata mo le mesia le la fio mai o le aso si le fia ia lau sunga le whawhenga inga le vaenga lea i le fina ngalo vai ke lo le plana le tua ia il fase lau tausanga le ia bertela pasanga ia ta pena i tangata mo le mesia ya tu se si fa punga fo ia ta pena i tangata mo le fata unuina o le fina ngalo le tua ia le ngata o tangata Israel au la langi atua amen le la o te no fo mo ma fo ile se fa pe fo ngol fa ka usanga pe ngol fa su tausanga le ala me wala inga umi le ala me wala inga fa se la tausanga e le fa ka unga so le fa na mo tanga to ko mali liu ile te mi nei o wa so for tanto ile la ki pe au le ba se full se la tausanga tato baba ile le fa se la tausanga ma fa mata o le ala me wala yo nga fina ngalo le tu ile umi le la sunga la fa venga mana yo visit eta dio al tu spa ia tali o tu se tanielu lo mta po iva na ta o mai ele foi po lusu ma lima e foi vai eso sai fitu vai sai fitu mal vai sai ono no furu ma le lua e to fai ile la tele pa io no po lava o le popo ma te ulela ole valo angale ese le ta o le valo angale tanielu ma nei ele nei sa uno nei ile tu atu le taimi e ta pena le pule le ta pena very important le pule le prepare get ready wanga ave ile le degree le valo anga le po le fatangana le o le taimi nga matuai mai le folanga po le tusina mai le tupo ai fo yo kurisa le e matuai le fase la viva se fulu tausanga e fatali ai mo le la tomisia fase la viva se fulu o wa tausanga e ta mai fitu vai sai e fo i fai ele o le vai sai fitu e fitu na so pe fitu tausanga e fai ele ko fai pa ia ma vai sai ono fia e ono se fulu ma le lua ma gaudia o menga ngai te tala i tausanga ai fateli fo le fateli il numero fitu a tu fatasi umana tausanga i sa o il valo angalea e fase la iva se fulu fase la iva se fulu alona winga e o le taimi le tatal noi tu lang il fase la o le ye tu tonu il melea o le ye kongi ko so le kakal ngoi o le mazalo o le si iva se fulu tausanga o le la vea tuanga i taimi o la uli ia o malaki ia mahakai ia makauli foi kusai se la wata usanga le va o le taimi sa welta fo email ta fanga ia maltusia malaki fa mai se iva se fulu fa mai se lau taimi ngo mai elva nga se upa pelu fo email ta fanga momo mai papelo nia ai fa tu fa pega i ka i la kalaka e mi kusi malaki mahakai sole le ai e se lau ta usanga e pesi le tu foi da vai la le umi ia fo fola ia tau le ia mal mele ta tal no ai o le taiminga pe ivo se fulu pe se lau foi le o mai a malaki o le ile si fa se lau le tu toi ma tau le la o le taimile o le taimi na tu ile nu o Israel e ta pena la yel la ko expectation la tu misia la ilo le ya la tu valo anga mala tu perfectanga ma me uman fa ai lo mai perfecta mai le tua e saulo malo e ele misia e ilo la tu po le asau le la fa tali e ma te ulia no zong tu la o le mafu anga le na lai lava on umi wale na fa mai ele ste po sa o le oka a le meta ti ofoi e ofo fa tasi e moldato au fa fonga levi o le tu watu le o le fa se lau tau sa fa popo e malisi va se furu le mal kaiming ave e ile mai akuris ya ke ma gaudia la a le ai ko ele si fico ele fa ma le ta ngal fa se lau va se furu a ngo folon fa si oti la tomisia e tu sa ya male malo anga le ta nelu le iva fa mai on fa si oti le misia o in fa si okia le uli fa la forsei da odia da forsei denga au maroma e match uma me le fiong pa ya le tu o me la o tupu ia o la ko ngofo fa si okil misia ai fa mai el foi polo super fitu ai foi
ai fa tu ma wina fo ile fe ngai matangata to tele ia po le nu fo le tu ile vai e society po le fiku ko sanga le vai e society ngai fiku aso e le fiku laso ai fiku sanga ngana fa e pe a tal no e peru le aso e pe stay metal no ngai to sanga ia le fiku la le o le o mal fase la o varus fulu an ngofo fa sioki la komisia au silfia leia le tu ka o ka ngelu fa ye le ringa o la ko menga fa le tu le for knowledge o le tu le sile fie le tu me ai le tu amen e lo le tu ngofo fa sioki la komisia mo lo la ko le lo o la ko kupule ava ku el fase la o fulu e fa ka li ngofo fa sioki a silfia le tu ai ko el fi kumun but le fikulanga le ele io o ku el ka ko soifu ya ai ole a makua fa sa waila mang fi ile ka kan ngel me ka ol mang fi ai moia e kongol fikule le fa mal tu se faling ole afa mul fo po vai luanga le mu ale sa wa fo ile le l'auto effecte win le vai luanga le mu fo io le vai so sale e tas na te fa ngata i ta ulanga a toa ma me foi le no ta wanne me ingosia me fa ta fune e sa ona fa ta wina Antioca Epifania. Ai mataulia. O le tusi e tānielu. O le whaatau unga ato tola. O le lumana. Nanga o le tele o vaenga o le tusi e tānielu la whamai o aso a muli. O aso muli. O aso e ngatai. Lo ingala, e whaatau nuina le me kau o le partial fulfillment. Whaatau nuina i el kako ko mai kama le Antioca Epifania ale ya ele kama kele le ele fa ku se ngofo e ni role le fa mai ko asili le angale ka ki ol man fa ile la sa le antikristo mo ya le la sa elumna e fa ile na e sa fo e fa uma me ia no fa Antioca il mele sa talepe ya fo ia fa ngata ulanga fa ngata ulanga le ese le system le fa ustaulanga la usa le vi ia failona no fali ile one of the wings ile se tasio pitole ole tempo ia ma fa ia tulo i lana tama foi le lana perfecta pelo le mo ia failo ia fo mai lo ia I'm God o ole tu me konga ko le antichrist ke riso pelo la o fo faole no fo ke riso ole wa me umala ole makole foi la tamala le mulmuli le sa le 5000 mulmuli o le inga wa foi le wa lunga le kalesi e de pole agala ka ko ka mulmuli le fiko sa ai man ka ko fai ka pe ir ka mulmuli le ka pe ole winga foi le utato yai ole utato fa pela o tangata le o fo yo epifania po le tanto tilo ye le nganga le spirit le wo ya ke mingi the spiritual antichrist o le nganga le ya I think mo ka nga experience tanto ile ngata foi la pe fola nga sa no fa matala ya meleanga ma me evil fire tangata le ya foi la fenga taulanga yin avi kongo manumalo po mele le uma so o lela nga ia tu tanto ia fa tai bole ko ki kala ngo ai ele o fito sang muli le pele tan le ma tu sitani ai e ma nga ia ka ko kar ngo fole im tanto fa longo ia wai e au nga mon kai min ngai wa le ka ke ia o nga fole tam ta pu le so bon o fa se lo to sang le ta penanga o le ta penanga e pi fodinga mai fa penga o man me ko ke min ngai ta penanga nga mo Israel misia au tanto ia ka ko kele mo le misia isa mo a pola me la ki ai ile lo fatu no le tuoma ka ko ngus le ta tu fatali ele ngata le tu a le malo o mo wa ile ava no ta tu o ngo le lofa tu no le tu ka o ka ko fanga o Abraham o no le fa tasia le me ka o o fanga o Abraham po fanga o le tu o le fa tu matalia ke riso yo ta tu o langa pauna waile o ka ko fanga o Abraham o se loku ka pe loku ai mane ta o fa tu ya Yesu ngala Yesu lava o ia le ole lo son tu la ta lo ma fa il ta tu sile ngo fita lo son tu la ngi sel ta wa ta o yo tu sile Mateo se lo fi vo el tu sile ya Mateo me se am ta u pu ya va nga fa por kalifa ma fo le o fisilia la so nga ye nga poleale o ani fai longa ole foi le nai foi upu e tolu en ta po lusu fa po ani fai longa
o lo toe fio mai ia malanga taanga o me uma nga taanga o langi sau ia le tali Yesu ai o atu le fai upe suma lima pe au to loa fo ia o to mea e inusia ala fai au so na mo rieli le va e fio ki la so uma la ko ministry ale sau nga lo manga ile perfitanga Yesu pe a i loa fo i o to o me inusia fa tafuna inai no inga ili si me o la tu na fai mai ai le perfecto o Danielu o tu ile mea pa ia le tangata lea i nā mā fauia o le faitau o e o iutaia ia whaasolo mai e loi la lole the warning nga sau o le sara li tala inga la sungtui langi e ilisi meo mana tua i meyang tatala noa i se le tā ua tele le tā ua tele o le mele na whai au mega beans ia po le au ainga lea a meisi o le lango ia le revolt lea po le te ea tu lea na aluanga e le mele na whai le tangata le ngofa mai o iol ke riso ma tau lia la na malo le mele e mautino ai nga toyo koe fo i Roma na malo o ese le lilea Antioka Epifania whai loa pe o ile se mele na moi fatasi ai maloto tasi ai tu yelo malato fai ai lo le sauninga ma ka fo Israel ale fitu ala tu sauninga me ka o festival fa manatu tu sanga sai ai al temingi o se fulu sauninga o fa manatu Israel ele nga to le fitu nga mai a mosele temi o le lato o tu la fo sauninga foi fa manatu le la vele pa seka ma le pentecoso ia ma le lulunga fua i ngā pū ka tape ngā kulo ale lau wha popo i maisi sauninga ia o le sauninga la o le wha manatuina o le me tau o le toe rededicatinga o le malu i le atua e wha ingoala la to o le aso le hanuka hanuka i le upu wha e peru luinga ua toe wha pa ia ina po ua toe tu inatu i le atua rededicate the holy place to God. Winga utoe o le winga o le whamtanga. Ua kilingi uma e le vaenga me leanga uma i ingo whaitanga tale. Ua koe whama maale malu. Pio le ata fui lea o le o fo o tātou le tūlanga le tū whalenganga. Teimi e sa uele o la fo i a tātou toe whama maale tino o le mawhau o le loto refresh le tempo lea o le tino o le tangata isa le la sawi le o yeke riso tonwa nga pengana le sa ninga no faila ulia ko nga uma nga fa ma esme le esme ele mfingo fa staulanga ai le itoe rededicating a pe to inatu uma le malu ma me uma ma la fa staulanga ile tu e la sa ninga le ta ole hanuka luinga ole to vatu rededicate ka ke man kual ke mi vole le tangata ai to fa folo na ma tanga ma le tua timinga mane e foi me isi ta ole ata le ya asa tele alfo soania a Roma ai o pe ole tau sanga e ono toru lo zontu ila PC ola ta mai ai Yesu pe o timia na matua tu vai lo Roma ile lalo langi e mo ianga kau al te mile nga stampa i lo ia vai a Roma pule o kua malo sia Roma ia ma ua papenao na il tangata te au ingo ia Bombay na ia o sofa ia Suria ia ma claim uma le tele ai me uma ma ua e o mai la te mi Yesu Yesu na ana upole 4 BC se te mi va pena ia whanau mo Yesu ua makua kuku a Roma i laula wa mal me malosia ia te o pese sia usau nonga ese tala ia mane tala ia manile tala tu tala ia matata tala na o tala tu le tato lenga le fiafi tolu fitu te silima i tolu ia pe a ese se fia wala mai foi ia mai foso finangalo le tato mtau pe foi sina sili ia ona e wala mai le tato numero na lo so tu langi foi lele msalo o leva iaso ta sia ye lava mai ta tel no wa fa uma le alta por clamir va sole la zone asau el va sole la zone ile
ile Christmas ile autumn le wingo le o Christmas i tata no ai fo le ma mane va no ai ma nei fo ma fa le so ko ya le fa ko le te e fa solo to ya le ta o mo lo fa se lo to sanga le ia ai la va ai lo la fa nganga ka mo o la fa ngungu ka mo sakalia ia ma fa mo o me lo ia o nana le fa te o le valo anga le o to mon to le sa fisile ngele a foi le malaki ya malaki fa na ile ya ma na me o mo lo zum tuila tele yo se to sa weli a ma to le yo nel baptiso na foi ia le usa tato vlau fa talo fa tu tato la momo Rodolfo. Ja, oile sa no fa mol. Tui. Talo tui. There you walk see the kule, lupo kalambe. Wa sa mo fa lo mo ko sa ngani ke ko ngai ko i ko mai ki mi abo ila kala kisimas. Ja. Sa ru fa pe mai mo mai di siba so fa kala mai de wingo kisimas. Ya le ho ma ko le wo mai ki mo kisimas. O de si ma ki ma la mo por ko ngai ya so mo. Ai wa ko fa kala de wingo. Ma ngi ko to sa. Ya ngai ti ese me ngai i lupo kalambe wa mo ko ri ka wa ngai ko si se no. Oi. Ja, le oto e mo watu le il tamale. Le a fa formal tamale po mo tu. Le ai e nga fo il ngi me il sisen ngi ka ku ke ai. Ta o istanga ta le ta o lo fa fonga ia. Te lo ta o istanga ai mzalo ngai tiri mo mai le fa silanga. Ia o nei le na tu e tala no tu ile afo por klamele winga Christmas. Ia na sais fo fang. Pe ai mai ane ia le mo mai la no mas fo ia fa mai a tu ile tato. Ta upu ole Christmas ya fatalo fatu lista tu la talofa ya oile sa no va mol sa oi sa no mai sa oi sa Cecily pa wala wanga fa ya tu ona ole pokala me matango fie le winga la tsala mai le amatanga ni tau sanga le wa uma le tau sanga se ia o mai le ni tula o le pai pe fa taile official le kio la sunga e fa nga inga mat fatua ai mai se po o le tio lo papena ona mo la vanwa o le upo le tu e tala no ina le aso mo le aso o lo manga fa taina e lo pela o le kio se va na o walu se mea ia le tapele au sau foi te ti foi la o le tio pe nganga la fa tai mai ai le so fua se ia o le se so fua e o ia sa pa lo e pe ala vai le upo le tua ai fa tai mo po kala me matro fit a manuia le tu ia toi manuia fo ke so masi te o le tu fela ia mania foi le tu ia lo sunga ma lo pati mai sa binga ia so foi ia mo le te masi matau sanga fo aftai ia so foi ia no ia le ali fase fo ya fatalo fatu tatu bala au talofa ya o te fatalo fatu ile so fa tamane alo o funga malo funga long time no see I always see you on Facebook. Ele fea la ngai kilo mai ele kilo mau. Ya, malo to tua mai ya ke udua mai ya ke ko ki akono. Ya kala yesu o kera ko sa iringa ki akomo. Ya mangia ko inga sko suruinga. Kala na me lua mau kwa manga ya ngor pia mau so o ngor ni kura le ya fa kalu fo ipa me malu le aku. Ya oke manga umbia kule le aku. Anga le lua for sanga mai le aku ile ya tanielu. Ile famkala nga ya ne ane sa langa biki. Ya nga ko le nga pasi ko isko ino ye bia. Nga fa ilo aku le aku ya ye bia le nga sala na fa ile nga sala mare amio nga nga ai salema nga ko ye ka ko si I for ka ko kusifa mon more ile ye bia lua spun male. O ngala ye upunga tau kongo ya fa mai upu le upai al perfecta ye bia le nga kala ya kule ile kai binga fioki ya kanga ka pule nga ne ka nesa ya ngala fa mai le nga ko lo iskamo o
o ye via fa ko mo kura o di inga ma ye nga ko ko me pu ge nga ko inga o ka ma ro le ku pu ya nga le o de kanis inga ya fa wa o ki nga ma ka ma fa nga o nga ka yo ko me nga ye fa u pe fa nga fa ma ona fa te ona fe tsala ma ye le o le o le atu o Israel sa fianga uma na o fa fea nka fea is fo iskamo le nka fea fo iskamo ye mbia le dengan ngai roi le dia e kawa nga ye nga ko nga me ma ai nga ye wa le fa sa wa ye nga ka pero ya ma isala ma ye sale ma ya no mo watu lo fina ngalo funga ya fa mo me lo si tu atu le no ina isi tanga tau si ya funga wa nga sa ko ma wa o ka ka pai ka we nga ye se ya ale ma re fo ila le ile mangai fristinga ngale ngai ka tikua nga kange a o mana kai me ko ku ya o ya le la fristinga ilo nga o ko wale la ula ko fristinga fa ma ko nga ma ka le ma kala ya fristinga ko ya ko ilangi fa Claro. Pula o ya ko ilangi masau po ai ki vidi alo po ya so po ya ha se po ya patalo volta to vola talo Basta ile atuole la fifili o to. Ma Loloto. Ma non c'è come vuoi lo. Le urkia pongo le ilo ponti es que no fuma. Le la kawa ngala asia mele tasta un la to voya. Patalo foi a sautur for nevia. Palo foi po ma lo sa selua. Ai selma na yo le por kalamea. Foi le uta no fuma tama fau. Le wo o ya so le unga le uta o mai ta nielu masala o ya kawa ya matone na ya o so po ya ta wa na masala awale wo a pe foi le kwa la kwa mlausi wale le yo o male ka ko por kala me ya mala ki foi le ta un no va pe mai po la me mo ina sa welia o sai mi sonu le o e mo sa welia pico mai ma isso Elia ele sei ja foi lá se fez pela sala fa mana mole o leo o está no mai o sai mi sono leo mo mai vai nga leo ona mulu mai leo le fio mai o le so forma Ronald Pelle tem me fam sinong ia sto amuli ma le se o so facile foi per via verso fo se agua leo que están o sei le bota ma fa o mas tai o le evangelia mo mua ele ulo sta no mai le ai e mo mai ma reko ya ma tai o lo vinga la wa pele tata to le wa mai nga fal mesia mai ia ya ale ulo sta no mai por kalame le mo ma reko la ele au evangelia pero me nai ma nei ele ta fa no long wa la usila fia lo sto ke le misi se longa se lo fa lo fa na tu lo lenga ole u foi le fia ona misi le te wa ele ni le ti fa na awa ele ke un misi ke la kwa le la ku longa leng estel ma tango fia lo foi ko mo peki se mea unga e a unga mo sa valinga e sa so mau uma le ola fa va e me sei ma to tina ma to fa na tu lo le ia te sa tala foi ala o tai lo ma lama mai ia to sunga I fa fenga le awala e o mai ma mau le ola fa va la ule tili mana ule mau ma sa ngo fia ia le tai me sa festuli la o mai foi ka festuli mau fa me eso e o mau con que o vale o sai me fa nota po ngal ngol fiku yo ka sanga ye le to ya o la una stile mana ma va stai tele por kala me uma fa me mira pele to sunga ma wala ngang pa il fa unga le ngang pa ia tele ni mana le ma le nga awan por kala me ma tango pie e valvalusia e pea al fa tu lo le upo mangan e magnato malangona ina ia mato ma wale ola fa va mi ale tu le po ma sa tu le tio ya sa ta to felo e vai a fo ta tu sa mal filngal pa io le tu lo fatti per tu no falo lo fastele o lo songa so fa pele su che riso pa stai tele mo lo wa no e to fa ia so fua loto fa tai mo fa so ya fa tai sa le no sile ngi loto I na sile mo sa lo sile le o te mo tu pe sa me o fa mo me ma te
ia māteo ai le whaamomo mai ia mareko e le o le tele o le tusi ne māteo the longest I think o le fuele o le tusi umi tele a nai whaasoso o tuai mareko sa whapela e le whaawasenga inga tanga teing whaatati ina le tusi pa ia a whai o il tusi e mo tanga mo māteo pito e luka ia e mulmuri e ia mareko ma ai mulmuri mai ione ia petu mai foi luma ia ione wa umi wa mareko e pupu ia e te le ione ai tatu te le lopo la ma fuanga ai la i lo le tali o le silia e alu te sa ili ia mai va i tulanga o tau sanga moni ama me o lo tusia awa o le tali fengo fia o silia nai foi loto o le o nga foi lele ia po le fai ngoi si o fa fita uli o le sinopi o le ko fa Britania o le synoptic po le tulanga tutusa o tulanga tutusa ono tulanga foi o le tele o talam fa o to tai tutusa le ya tala man I tono evangelia ia ai ela le meng tupu ona na ori si tu stala paro mai ia mo meu resources mo meu folele o mena mo mai fo kusinga kusia ka mai o e ofisi si solo I mo meu o resource mo meu o kanga the mo mai la ko resource I source fe ka inga ofisi dia pita me ako ai magoliera ia e pe o mareko o le tanga telenga mo tu si lang tu mani ai o ila uli ia o le winga langa en ka o sino people fa fita uli ole o metusa ia o ngol tu langa le o tala ia langa ngole uli ia poro mai I tu singa mareko le mo fa pena le mal la mai ta tu pe isa me wala fa ta tia mai fa pe po le umi o tu si ma teo ia vai foi la perfetta apena o isi perfetta la iti mo tu si ia langa fa mo mai isa langa I tele me nga linga ta o perfetta tele major eu pensei se sa não tu langa ali fa mo ina ta por clamel ne fiafi wale wa to tolu minute le si manatu o le ngang fa fta ya no pe tala no le sto ina sta ma hola na vili mai il proclame le tele artemi le manero tala no il proclame le amino le mta upule le fiafini ongo le so o tu ama Christmas e pe e linka nga ya tu ama il temo le mesia le la che le puvane le pu le ava ya vai ya fai le tel no atu I set up ai mo le mas fo mane ai malo le velo sunga le ya nga mo tanto proclame nge fiafi ia le a fonga le tatu ele fa mo ina fo le tatu proclame le fiafi ia no na fa mana tu fo le fa fta ia tu inisi na vala o mai tu sol tatu fa si langa le tatu a on tu spa ia le tu sang fo ia mo le avno lo mo le avno le fo mo isi tatu sui le o vala o le sunga le pule ia wala vale tu si o swa foi la lo mole am tain le tatu a on ai fa sa mo au tu spa ia fa sa mo lo na kilivaina ia o lo ma nga lue fa ia onga masunga ia fa au apostolo ia mikalanga vale ma o ia fa ia onga ia fia iai ia na vala au mai la ia le ta telefoni o lu tasi o lu lima valu tasi fa lima to luatu o lu tasi o lu lima valu tasi fa lima ia ai le taimi lo so tu langi ia la ta fa wi ese talo ma tu te mi ia la mo le tua le tua o le opu o le mana ma le fa unga thank you Lord u lava nga luenga foi mai fata va ai ma wa ai mo so vi inga fa ina lava oe ia fa maluina oe me o mama tu te faia me se lava la o fionga le fiafi ma tu fa longo le tu la opu te tonu o mo se ma tu me nga fa manatu me ma tu li taua me se lava fo nei season pol nei foi vai tau so kwanga ma tu te yai taimi o le tape taimi o le sa miuni taimi o le file mu ia one o ma tu manatu file mu me o mai pe lava opu la o fionga pia awai o mai ele fano fa fo se ia ma tu talo ye family yo tangata thank you mai se lava
se mātou mafutanga o e na whaalongolongo ia ma mauli mawina foi ia la upu ne fiafi whauu whamanuia ia i o manuia tele i le tino e meise le nganga ina i o mātou tangata Samoa talo ne fiafi pui ma leo ina leo whinga luenga mese foi ma ua mātou pia foi lunga wala leo i mātou tau nui o mātou ainga le file mu ia ia pia lau fio e whavavau ia whamangalo so mātou se me se foi se upu a sona la vale ne fiafi e le tusa malo finangalo ia whamangalo mai le fiafi ma ua ia al mātou talo leo e alatu i le suafa Yesu lo mātou li i malo mātou faola amene ia o le tātou Paul Kramena le fui fiafi Samoa e le whama moe ia o le a tātou whaiu le vai asu fau e le tātou Paul Klame ia on tātou malo lo i fo lea mo le Christmasi tātou tala no le Christmasi ma le tau son fau le vai asu le la sau pe a whai o le a e amano tātou sia ia li atu ia i mōlo malosi mo fo le malosi ma leo auna nei ia mo le teimi ma auto auna nei on sungan whawhengainga ia tui langi le lua ia ma la auto auna nei o poni fonti wha soi fo ia mo le nei teimi God bless. Asking.